Assalamualaikum. Nur, 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 Nur. Si Nur orangnya di sih. Nur, Ayo si mana Nur sih orangnya di sih, Nur. udah sih. Waalaikumsalam. Mana? Itu nek. Anak apa nek? Si Nur. Nyong wira-wiri mana? Si Nur kau bener laka. Lah, niki belos kok nek. Oh. Niki belos. Orang merura apa Terus bagus? sih nemen miki pipi nek anak apa nek? Pipi nek. Nyong mana ngecek. Ya kondisi rumah bae, tangga. Nek. Ora usah nyong ngadeg bawang pan sadelatan. Ya kong disit kok ya. Nyong menek Pipen. pan ngecek rumah tangga nek kau pan anaknya nyong baru ke ora are makan. Ya wah, rupane wong kok dina tak 1.200 sejak 5 sih Nur. Arep ngomong lo ni nenek, ini 10.000 saben nyong jaluk mau nene laka, saben jaluk mau nene Wong laka. kopi pensi wong kok dina tak 1 kok ya. Mangan war, mangan enak terus kok nek. Ipene terus ipene. Ya ke beras nggo mangan sinur. Terus. Ih. Ya wis nek. Asline tanyong ya, ana duit nyong lagi ngecek rumah tangga nek kowen. Ya memangnya duit sumpah. Anda wa Kita kena gue di sini terus mengkone mengarep teh. Jadi mana? asale Kudune lawe emang nek iya nek. Beras-beras tok ya kayak anu kok nek. Asraf kudune dilawu. mata duitan ora duit matane jo mecicil. Anak-anak salembar gua apa nek salembar lumayan nah. Nanggo Yes. bengi. Ya, tapi temenan kayak gue sinur. Itu temenan, Nek. Saya iya satu. Sunya nek. Sinur. Sunemen ya nek. Tinggal di apa apa nek kayak iya nek. Ya, ada duit. Lah duit ya ora, tapi kon kudu kerja. Iya wis nek saat kita nyong emang lagi fokus sih nek. Lagi fokus temen ki nyong nek. Sing penting ki nyong dina ya kayak nyong tambah semangat kok kerjane nek. Diawet-awet tanduk 10 dina mbok apa, beras 10 kilo dino diawet-awet. bisa dina sekali ya nek. Kadang boran, kon ngeliang nginung terus nah. Baru. Ya wis nek suwenemen ya nek. Ya. Emang suwenemen yakin nek. Ya wis nyetak balik. Wis nek. Oh, wis. Kan temen ku. Dinteni sih bapane. Midang disijak kan no. Ya, ora usah. Karena sino. Ah, ora usah wis, balik. Ya wis nek suwenya nek hati-hati nek. Asik, lumayan tinggal dina para nih mertua kayak kita nyamar satu kok beras ya dina juga butuh nambah bulumpul